Nyahawu. Yabona ukwenza ngokweqiniso. Hawu yenza kaneti. Awunofundiswa isikolo. Awutorutwa ke isikolo ni. Awunofundiswa iBible school. Awutorutwa ke Bible school. Unafundiswa uthi. Utarutwa ke Jehova. Yena ezakhe izindlela zikaJehova. Ditsela tsa hae Jehova. Ungasifundiswa. O tla di rutwa ke yena. Yezwi lakhe. Le lentswe la hae. Nangezindlela Ka lentswe la hae. Nangezindlela Le ka ditsela tsohle sezambulo tsa tshwanulo ya hae. ake sithi ke namhlanje sonke Ntate a re ka jeno bohle bathi Nkosi o mongwe le mongwe a re morena fundisa mina ruta nna izindlela ditsela tsa gago. ukuthi labaminani Amen. isibili Lengolong la bobedi Matthew chapter 6 la Mateo chapter 6. baba Ntate ngifunde isitswana esikolweni baba a re o ithutile Setswana sekolong. nangizwa abatswana bathi A re go na le go utlwa Batswana ba re baba lekgotla ba nna le lekgotla ba bua dikgang ba khuluma izindaba go na le borre ba bangwe bakhona abanye abobaba ba ka se bue sepe bona labo akufanelanga bakhulume. ba mo botsa ba re Bababuza ukuthi re Moatshe ubaba Moatshe wena o ibona yang wena uyibona kanjani ya ka rra e tshwasa njengoba ubaba Amen. Njengoba kuba mabuya sakhulumile jalo ka tate mamoya encwadini kaMateyu mo lengolong la Mateo ilami nayo usho njalo. lento ejulile bakwethu Amen. and lapho uNkulunkulu bekambonise khona Mo modimo a keke be a o bontsha Verse 14. Verse 14 mo verse 14 uyibekile baba tate mabuye o ibehile mangabe sizwile ha e ka ba le re utlwile there's a precondition go na le there's a precondition go na le dipehelo yokuthethelelwa ya go tshwarelwa izono zakho dipe tsa gago. it's only when wena Ke fela ha wena uthethelelwa o tshwarela uzawenza konke o tla etsa dintho kaofela. isho njalo Lengolo le se di bua jwalo manje mawufuna izibusiso ha o batla dihlohonolofatso 100% o re incwadi 100% le lengolo la ditronoma izibusiso lezi dihlohonolofatso tsena ziyalayelwa di a laelwa di a laelwa. uma uJehova azozilayela Ha Jehova a tlo di laela lalela umthetho wakhe mamela molao wa hae esifundiswe emthandazweni rutiwang mo esiphiwe thapelong uJesu e re e filweng ke lenzani Jesu. thethelela Tshwarela then uzophila ngesibusiso o tla phela ka dihlohonolofatso and uzophila stress free ene o tla phela o se na le stress. sembuya Tate o re ya kgutla saphuma ekageng ngathi 2010 a re raswa ikageng ka 2010 kukhona incwadi yasekhotho ne go na le lengolo la go kgutla abaningi abakhona ba bangata ba ba le teng mona. amagama abo wayekhona Tate a re ha tsebe mabitso a bone na le teng yazi bewakhona a re wa tseba gore na le teng nelami lalikhona a re le la gae le ne le le teng. kuthiwa mabelani Amen. lento benisuka manje Ntho ena e ne e jang bathanda tate abantwana baboJesu a re wa ba rata bana ba heso moreleng kodwa ke mare empa he ngoba ipolitiki ka gobane ke dipolotiki sahlala kunjalo ra tlogela go le but jwalo ngo-2017 yangihlupha le nto mare ntho ena ya jang tate ka 2017 ngathi no I want to go a re nna ke batlo tsamaya ngiyokhona ke lo kereka just ordinary Sunday ka sontaga e normal eyigaheni o ikageng ngaphuma nenkosikazi a bua le mme wathi ikhanda lakho lithatha a re ntho ya gago e ikagantle ubata ulo ahlulwa khona o funa o iswa ecourt but emoyeni wami moyeng wa gae ngathi it's over a re o fedile. anybody a re yena hana se kgupile motho ena uphila kamnandi kanjani ene motate abantwana bakathi enkosini o dula le bana ba gae ube bonele mnandi sihaqane Ba- kuyani ene ngifuna ukuya a re wa angifuni kube nalo angivinjelwa a khona re ha ke mo go active ba Amen. Amen. I think 7 years phelile. a re 7 years e fetile Yeah, 7 years phelile. It's times 2 khona manje. inyanga
Masithethelelane bantwana. Awusatshwareni. Mawungathetheleni. Nomhlashi batha uphezulu. Yo. Yo. Masifundiseni ukuthethelelana. Ngiyabona makuhlolo right. Sizobona izibusiso sizivele. Ahlahamba nje. Abe uJehova. Ubuyisela umsebenzi. Unkela umsebenzi wosana. Asibalele umsebenzi. Arikwalele What umsebenzi. a nice meeting. Amen. Amen.